Ubwoko bw'amafi azwi ku izina rya crabs mu ndimi z'amahanga ntabwo busanzwe bumenyerewe mu mafi agurishwa cyangwa se ategurwa mu mafunguro hirya no hino mu Rwanda, cyane ko binagoye kuyabona mu biyaga haba ibyo mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange, ahubwo ngo aya mafi abasha kuboneka gusa mu nyanja. Iyo ugeze ahacururizwa aya mafi mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Biryogo, uhasanga ubwoko bw'amafi. Ntabwo ari crabs gusa uhasanga, kuko hasanga n'andi moko y'amafi afite amabara atandukanye, harimo nk'afite amabara y'umutuku, ubururu, afite ibara nk'iry'ingwe ndetse n'andi menshi udasize ariko n'utundi duto tumeze nk'ibikeri. Ubu bwoko bwose bw'amafi bwiganjemo butamenyerewe mu Rwanda, abayacuruza bemeza ko aribwa kandi ngo nta ngaruka agira ku bayariye. Aha baradusobanurira aho igitekerezo cyo kuyazana mu Rwanda cyavuye. Igitekerezo cyo kuzana seafood cyazanywe na papa wacu. Niwe yaje ageze hano mu Rwanda, yabonye amahoteli. Mu Rwanda ni igihugu cyiza, abanyamahanga bakunda kukizamo kandi arimo amahoteli menshi, kandi urabizi abanyamahanga bakunda kurya ibiryo babona iwabo. Yararebye agasangana n'umuntu n'umwe usapurayinga seafood hano mu Rwanda. Niwe umuntu wa mbere wagize igitekerezo cyo gusapurayinga seafood hano mu Rwanda. Iyo witegereje aya mafi ya crabs akiri mazima, ushobora kwibaza niba koko yaribwa ntagire ingaruka ku bayariye, bitewe n'ukuntu abasa ndetse n'imiterere yayo. Gusa iyo amaze gutunganywa atakiri mazima, ubona ko aba yahinduye isura, ku buryo umuntu ashobora kuba yagira n'amatsiko yo kumva uko ameze aramutse ayariye. Ni amafi ateye mu buryo budasanzwe, aho amaguru yayo nayo ubwayo aba afite amenyo. Aya mafi ya crabs yifashisha mu kwicungira umutekano mu nyanja igihe hari ikindi kinyabuzima gishatse kuyasagarira. Wayo n'uyu. Aha niyo ihomekera, niyo irira. Amaso yayo ngaya. Aya maguru kunda kwita amapensi. Aya ngani wayifasha kwidefanda. Aya ni amaguru. Aya ni amaguru. Afite amenyo. Niyo yifasha kwidefanda mu mazi. Urabizi mu mazi abamo inyamaswa nyinshi zishobora no kwirya, kuyibangamira. So iyo kuyibangamira itidefanda yirwanaho. Yitwa crab. Abenshi mu Rwanda bamenyereye kubona aya mafi mu mafilime atandukanye y'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi, udasize kandi na filime z'umunyarwenya uzwi nka Mr Bean. Gusa kuba babashije kuyarya bavuga ko aryoha cyane ku buryo ngo uwayariye atakwifuza kongera kurya asanzwe amenyerewe mu Rwanda. Aba bazana aya mafi bavuga ko bayagurisha muri bamwe mu mahoteli yo mu Rwanda, gusa ntibatangaza ayo ariyo, ku buryo wakenera kwifatira ifunguro ririmo n'izi mboneka rimwe yayagana. Justin Kayiranga, Royal TV.